nongeye kubasuhuza no kubifuriza ikaze inshuti bakunzi muteze amatwi cyangwa se mukurikiye ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, nongeye kubifuriza kugira impagarike n'ubugingo, kandi mujye muhaha muronke mu byo muba murimo byose. Nongeye kukwibutsa rero ko wageze kuri Getsman TV ikugezaho amakuru menshi kandi meza yizewe. Nongeye kukurarikira gukora subscribe, share ndetse utere na comment, kubera ko tujye dufata umwanya tukanyuza amaso mu bitekerezo byanyu, hanyuma bikadufasha kongera gutegura ibindi biganiro cyangwa se amakuru mashya atandukanye umunsi ku wundi. Nongera ngusuhuze rero udukurikira uherereye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, namwe mwese mudukurikira muherereye mu mujyi wa Kigali, n'abandi inshuti, abakunzi, abavandimwe badukurikira baherereye hanze y'imbibi z'u Rwanda. Ndagira ngo mbifurize mwese kugira ibihe byiza. Amakuru y'uyu munsi rero munyemerere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho. Muri aya makuru turaza kubabwira ko umugabo ahindura izina buri mwaka kugira ngo akwepe inshingano z'urugo. Turaza kubabwira ko kandi hashyizwe hanze ukuntu umuntu ashobora gutakaza amanota yo gutwara ikinyabiziga mu Rwanda. Kandi turaza kubabwira ko muri Uganda abakorera ingendo mu gihugu basabwe kwigengesera mu gihe cy'amatora. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko Dr Mugemana Charles wari umuganga wa Rayon Sports yitabye Imana. Kandi muri aya makuru turaza kubabwira ko abarundi bari ku isonga ry'abaturage bifuza kuba abanyarwanda. Kandi turaza kubabwira ko i Muhanga polisi yafashe abakekwaho gucuruza urumogi. Murakaza neza rero muri aya makuru, munyemerere tuyarambure. Dr Mugemana Charles wari umuganga wa Rayon Sports yitabye Imana. Kuri uyu wa kabiri, Dr Mugemana Charles wari umaze imyaka irenga 30 ari umuganga w'ikipe ya Rayon Sports yitabye Imana azize uburwayi. Inkuru y'itabaruka ry'uyu munyabigwi wari umaze imyaka 31 avura ikipe ya Rayon Sports yamenyekanye kuri uyu mugoroba wa 13 Mutarama 2026, aho yari amaze igihe kirekire arwaye. Nyuma yo kujya mu bitaro, Dr Mugemana Charles yagiye asurwa n'abantu benshi batandukanye bo mu muryango wa siporo, aho tariki ya 22 Ukwakira 2025 yasuwe n'abakinnyi ba Rayon Sports mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK, igasaba abakunzi bayo kumusengera. Yagize iti ikipe ya Rayon Sports yasuye umunyabigwi Dr Charles Mugemana umaze imyaka 31 yitangira Gikundiro nk'umuganga wayo. Ubu ari kwitabwaho n'ibitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK. Turabasaba kumuzirikana mu masengesho no gukomeza kuba hafi y'umuryango we muri ibi bihe bitoroshye. Imana imukomeze, imuhe imbaraga. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru rya Rayon Sports, Dr Mugemana Charles yavuze ko uretse kuba umuyobozi wa Rayon Sports yari asanzwe ari n'umukunzi wayo. Yagize ati muri Rayon Sports nagezemo nk'umukozi mu 1995, ariko na mbere yaho nari nsanzwe ndi umukunzi wa Rayon Sports ntari umukozi. Uretse kumara igihe kirekire avura ikipe ya Rayon Sports, Dr Mugemana ni n'umubyeyi w'umuhanzikazi Mugemana Yvonne uzwi cyane mu Rwanda ku izina rya Queen Cha. Naho mu yandi makuru, muri Uganda abakorera ingendo mu gihugu basabwe kwigengesera mu gihe cy'amatora. Mu gihe muri Uganda hateganyijwe amatora ku wa 15 Mutarama 2026, ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga Commonwealth n'iterambere mu Bwongereza FCDO bwaburiye abakorera ingendo muri Uganda bubasaba kwigengesera by'umwihariko mu gihe igihugu kiri mu myiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Mu mabwiriza yashyizweho afasha abagenda muri Uganda muri ibi bihe by'amatora, Ubwongereza bwasabye abahagenda kwirinda kwivanga mu bikundi cyangwa ahahuriye abantu benshi bari mu bikorwa bya politike no gukomeza gukurikirana amakuru agezweho ku mbuga zizewe. Nubwo ayo matora ashobora gutuma habaho ibikorwa byinshi bya politike, ibikorwa by'ubukerarugendo nko gusura pariki y'igihugu bizakomeza, kandi nta ngendo runaka zigeze zikurwaho. Inzego zitandukanye zasabwe gukomeza gusuzuma uko ibintu bimeze mu gihugu kandi bikagira inama ababigana. Kugeza ubu Perezida Yoweri Kaguta Museveni yongeye kugirirwa icyizere n'ishyaka rya National Resistance Movement rimutangaho umukandida wo kuba perezida w'igihugu. Nk'uko byagenze mu matora yo muri 2021, byitezwe ko Robert Kyagulanyi ariwe uzongera guhatana na Perezida Museveni. Usibye abo bombi, abandi bakandida 6 bahagarariye amashyaka mato nabo bazahatana muri ayo matora y'umukuru w'igihugu. Abaturage muri Uganda kandi bazanatora abadepite bashya mu nteko ishinga amategeko bahagarariye Uganda. Naho mu yandi makuru, abarundi bari ku isonga ry'abaturage bifuza kuba abanyarwanda. Imibare y'inzego zibifitiye ububasha igaragaza ko abarundi cyangwa bavukiye i Burundi mu mwaka ushize wa 2025 aribo baza ku mwanya wa mbere bahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda kurusha abandi baturage bose ku isi. Abantu 101 baturuka mu bihugu bitandukanye ku isi babonye ubwenegihugu bw'u Rwanda ku itariki 30 Ugushyingo 2025. Muri bo harimo abavukiye i Burundi 27, barenze gato 1/4 cy'abari basabye ubwenegihugu bose ku isi. Kuri uru rutonde kandi abarundi bakurikiwe n'abagande bo bakaba 21, hakaza abanyekongo bo bakaba 18.
Mu karere Abanyakenya baza ku mwanya wa 4 n'abahawe ubwenegihugu 9, hanyuma urutonde rugatangira gukurikizaho ibihugu bitandukanye byo ku isi uhereye ku Buhinde bufitemo 5 na Canada ifitemo 4. Ibihugu nka Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubutaliyani byo bigiye bifitemo umuntu umwe wahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda. Aba Banyarwanda bashya biyongereye ku rutonde rw'abandi 76 babonye ubwenegihugu bw'u Rwanda muri Nzeri 2025. Naho mu yandi makuru, mu Rwanda hashyizwe hanze ukuntu umuntu ashobora gutakaza uburenganzira bwo gutwara imodoka mu gihugu. Nubwo Abanyarwanda bose bagejeje imyaka y'ubukure bemerewe gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga, itegeko rigenga imikoreshereze y'umuhanda hari abo ritemerera. Mu ngingo yaryo ya 26, itegeko rivuga urwego rufite kurinda umutekano wo mu muhanda mu nshingano rushobora kutemerera umuntu gukora ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, rukaruhagarika by'agateganyo iyo nyirarwo afite kutabona guhagije kutakosowe n'indorerwamo zabugenewe. Ibi bishobora kuba no ku muntu ufite kutumva cyangwa kumva buhoro bikabije kandi ku matwi yombi, indwara y'umubiri ibuza ku buryo bukabije ingingo z'umubiri gukora neza, cyangwa uburwayi buhungabanya imikorere y'ubwonko. Urwego rufite kurinda umutekano mu muhanda mu nshingano ruhagarika by'agateganyo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rushingiye kuri raporo yakozwe na muganga wemewe na leta. Iyo umuntu wari ufite uburwayi bumubuza gutwara ikinyabiziga agaragaje icyemezo cya muganga wemewe na leta kigaragaza ko uburwayi bwe bwakize cyangwa bwakosowe, ahabwa uburenganzira bwo gukora ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga cyangwa akagisubizwa iyo cyahagaritswe by'agateganyo. Urwego rufite kurinda umutekano mu muhanda mu nshingano rushobora kandi guhagarika by'agateganyo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kubera imyitwarire ku mikoreshereze y'umuhanda y'umuyobozi wacyo. Umuyobozi w'ikinyabiziga wahagarikiwe by'agateganyo uruhushya ntiyemerewe gutwara ikinyabiziga mu Rwanda, kabone niyo yaba afite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rwo mu kindi gihugu. Iyo igihe cyo guhagarika by'agateganyo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kubera imyitwarire ku mikoreshereze y'umuhanda y'umuyobozi wacyo kirangiye, rwongera gukoreshwa. Ingingo ya 28 y'iri tegeko ivuga ko gutesha agaciro uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga bikorwa n'urukiko rubifitiye ububasha bisabwe n'urwego rufite kurinda umutekano mu muhanda mu nshingano. Nyiri uru ruhushya rwateshejwe agaciro ntiyemerewe kongera gukora ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga mbere y'amezi 12 abarwa uhereye ku munsi urukiko rubifitiye ububasha rwafatiye icyemezo cyo kurutesha agaciro. Naho mu yandi makuru, i Muhanga polisi yafashe abakekwaho gucuruza urumogi. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo iratangaza ko yafashe abakekwaho gucuruza urumogi no kurukwirakwiza. Mu ijoro ryo kuwa 12 rikiri ryo kuwa 13 Mutarama 2026 mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye mu kagari ka Gitarama mu mudugudu wa Gitarama, ku bufatanye n'abaturage n'inzego z'ibanze, polisi yafashe abagabo 2 bakekwaho gucuruza, kuranguza, gukwirakwiza no gukoresha ibiyobyabwenge, aho bafatanywe ibiro bigera kuri 4 by'urumogi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yabwiye itangazamakuru ko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamabuye aho ubugenzacyaha bwatangiye iperereza. Polisi ku bufatanye n'izindi nzego bakomeje ubukangurambaga ku baturage by'umwihariko urubyiruko bagamije gukumira ibyaha cyane cyane ibiyobyabwenge ko byangiza ubuzima bw'abaturage by'umwihariko urubyiruko. Polisi irashimira abaturarwanda bakomeje kurangwa n'umuco wo kumenya ko umutekano ari inshingano rusange, aho bagira uruhare rufatika mu gutangira amakuru ku gihe kandi vuba hagamijwe gukumira ibyaha no kubirwanya. Polisi isaba buri wese kwirinda gukora ibinyuranyije n'amategeko by'umwihariko gucuruza, gukwirakwiza, gutunda no kunywa urumogi, ikavuga ko icyaha gihanwa n'amategeko bitazigera yihanganira uwo ari we wese ukora ibinyuranyije n'amategeko, cyane ko amayeri bakoresha polisi ikomeje kuyatahura, uzajya abikinisha wese azajya afatwa ashyikirizwa ubugenzacyaha amategeko yubahirizwa. Murakoze cyane mwebwe twabanye muri aya makuru, ariko mbere yo kugenda reka tubanze tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi twagarutseho muri aya makuru yacu. Muri aya makuru twababwiye ko hashyizweho hanze ukuntu umuntu azajya atakaza amanota mu buryo bwo gutwara imodoka mu muhanda. Muri aya makuru kandi twababwiye ko muri Uganda abakora ingendo z'imbere mu gihugu basabwe kwigengesera cyane cyane muri iki gihe cy'amatora. Kandi muri aya makuru twambabwiye ko umuganga wahoze avura ikipe ya Rayon Sports Dr Mugemana Charles akaba n'umubyeyi w'umuhanzikazi Queen Cha yitabye Imana. Kandi muri aya makuru twababwiye ko abarundi bari ku isonga ry'abaturage bifuza kuba abanyarwanda muri Afurika ndetse no ku isi. Rero ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, nkubwira nti kora subscribe, share, comment, kubera ko tujya dufata umwanya tukanyuza amaso mu bitekerezo byanyu kandi nabyo biradufasha cyane. Nakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, nimba ari mu gitondo ukomeze kugira umunsi mwiza, kandi niba ari nimugoroba ukomeze kugira umugoroba mwiza ndetse ze kugira ibitotsi byiza. Ndagushimiye twabanye muri aya makuru, murarikira gukomeza gukora subscribe, share ndetse na comment. Naho njyewe duhure mu makuru akurikira.
iyi ni Getsimani TV, murakoze.